Gavumenti yarangira entebeekanisa ez'okutaho ekiragiro kisya ekirikukwata aha nkoresa mbi eya kanyabwengye bwanyuma ya wiiki nkye kooti y'engenderwaho eherize kwihaho ekiragiro eki eky'omwaka ogw'2022. Minisita w'ihanga w'ebyamakuru hamwe n'okuhabura ihanga Godfrey Kabyanga nagira ngu ekiragiro kisya nikyetengwa okubaasa kurwanisa omuze gw'abantu abarikurubatirira obugabe bwa bataahi baabo okurabira aha mikura eya kanyabwengye nka TikTok, X hamwe n'ahandi. Okurangirira oku nikukuratira encwamu eyakozirwe aha 27 eby'okwezi kwa Kashatu omwaka ogu aho ikooti y'engenderwaho yasharizemu ekiragiro ky'okukoresa kubi kanyabwengye ekya Computer Misuse Amendment Act eky'omwaka ogw'2022. Kooti ekacwamu ngu ekiragiro eki ekikuru kibaire kitari ky'oburinganiza kandi kirikuburamu omusingi gw'ebiragiro oguhamire. Arikugambaho n'abanyamakuru ahari Uganda Media Center omuri Kampala erizooba, Minisita Kabyanga yacoreka ngu gavumenti eri omu ntebeekanisa ez'okutaho ekiragiro kisya okubaasa kwongyeramu ebibaire nibibura omu kiragiro ekikuru. Nagira ngu gavumenti eine obushobozi obw'okuronda kandi ekafubira abantu abarikukoresa emikura ya kanyabwengye okujumiraho bataahi baabo arikwongyeraho ngu emikura ya kanyabwengye eshemereire kukoresibwa gye nk'oku ebitongore eby'amakuru birikukoramu. Pasenti ya 60 hari 100 ey'abaana abarikuceberwa bakashangwa baine endwara y'ekookoro omu Uganda nibanga kuza aha mibazi okurugirira aha birikugambwa abahangwa omu ihanga. Irwariro erya Uganda Cancer Institute niryoreka ngu abaana abaine endwara y'ekookoro okuruga aha mibazi kikiri ekizibu ky'amaani omu ihanga. Abakuru nibagira ngu eki nikireetwa ebizibu bitari bimwe na bimwe nk'okuburwa entambura y'okubatwara kuza kwakiira emibazi, okuburwa ebyokurya hamwe n'ebindi bizibu ebirikuteganisa amaka agu barikurugamu. Ahabw'okwenda kumaraho ekizibu eki, ekitongore kya Uganda Child Cancer Foundation kitebeekaniise okwiruka okw'okurwanisa endwara y'ekookoro omu baana kandi okwiruka oku kuriho 17 eby'okwezi okwa Kataano omwaka ogu. Abatebeekaniise okwiruka oku nibagira ngu ekigendererwa n'okwenda kurundaana esente hamwe n'okuhiga abarwaire okureeba ngu bagumizamu nibamira emibazi yaabo. Nagira ngu esente eziraruga omu kwiruka oku niziija kukoresibwa okushagika abaana abarikuteganisibwa endwara y'ekookoro hamwe n'okushagika amaka agu barikurugamu. Omu makuru agandi, omushuubuzi Ruranganwa Dr. Amos Nzeyi ahiireyo ebyombeko bisya ebimazireho shiringi miliyoni 150 aha ishomero rye eri yashomiireho erya Rwere Primary School eririkushangwa omu disitulikiti eya Rubanda. Ebyombeko ebi birimu ebishengye 12 eby'abashomesa okuraaramu, ebibiina 2 hamwe n'ebiyungu 2. Arikugambira aha mukoro ogw'okuhayo ebyombeko ebi omu Town Council eya Bubare, Dr. Nzeyi agizire ngu okushagika project egi n'okwenda kusiima ishomero eri yashomiireho primary. Nakyereka ngu okuraara omu maju marungi ahabw'abashomesa hamwe n'okugira ebyombeko birikumara nikihwera abeegi okutunguura omutindo ogw'ebyobwegyese hamwe n'okukora gye. Dr. Nzeyi nabwo naraganisa okugumizamu arikushagika ishomero eri arikurehereza amashanyarazi, gate hamwe na tanka mpango ey'amaizi aha byombeko ebisya. No kugaruka inyuma iyo warugire ukagira ki ukayamba icyo kigenderero akwana nikashomera hapa ntabwo cyo nija kareba ishomero itine zaba master itine birasi ndagira nanjye sinagira ki na contributing ndasaba umuganda aho nayigire kwegera hano ya kantariki akwanja baramujure mpari desa itwe twatura byara amasatikishe ko kagara twikana itine mpari ko kambeni mwabana tira mu yabarakuri. Mukuru w'ishomero eri Mbabaza Andrew asimira omushuubuzi ogu ahabwa obushagiki obw'abahiire arikucoreka ngu obwa hati ishomero ryine abeegi barikurenga omuri 6 bitu ngu abashomesa bakye nibo babiire nibaraara aha ishomero eryo kandi arikugira ngu eki kibiire nikicumbagiza obuheereza.
ati PLO level tukatunga umwanya wo kubanza ari Rwanda District Local Government kina bani 15 n'abana 20 second grade twamarira tukuteka gukora ishomero hangase turite y'abana na property y'ishomero uturi fencing kandi ha entrance aro batahera mu izari twatere pavement for permanent gate ngene ishomero ryawe orari reba atanya ni so good. Ebyo bikiryaho RDC wa Kabare Major Godfrey Katamba akabucire abari kujumirira amashomero ga government ngo nugakora kubi ari kucoreka ngo ishomero rya Rwere Primary School ni ishomero rya government kandi rukozereje omubigezo bye cyamushanju ebyo mwako guhwire. UPE school nekore cyo abafiyano batera propaganda ngo UPE te kusomesa bije barebere nkani ari mbere etone na mukirebe kandi mugende mugambira abantu abafiyano bakisha amashomero ga government wasanga nka ishomero keriyo n'urugora performance age katinga na ga private kunoja ngutwena na tuba twino okwicereza na namasiko mu government programs buri kimwe nikigira kintu basi. Omushije nzarwa ya Rwanda w'emyaka 25 y'obukuru ashangirwe afire omu district ya Rukiga kandi natekatekwa kuba yisirwe. Omugenzi amanyurweho erya fakasi ryonka kandi n'omukozi owemirimo eyarijarija. Omutumbi gwe gwarebwa mu kasheshekeri izoba omukyaro ekya Kitaburaza omu town council eya Muhanga. Omugambirizi wa polisi ahabwe cyange kya Kigezi Ermate nagira ngo ekikorwa eki kibireho omukasheshe kanyumwe bazyo ahizoba rya Sande. Nagira ngo omutumbi gw'omugenzi gushangirwe gubyami omumisho genju kandi gureberwe mutahiwe obirashohwire aheru nko kumanyisaho abakozi batahibe hamwe na chairperson we cyarecho oyizara kamanyisaho polisi eyo mu kicweke echo. Ermate nagira ngo omugenzi atwire natura omuri Muhanga n'abatahibe kuruga omuri Rwanda omu district eya Kicumbi. Omugenzi Fakas nubwo abirahereze kuruga Kampala ahabiragire okuronda omurimo. Polisi ekicere ahamwanya nko kutwara omutumbi gw'omugenzi omukabafu ahirwarire Ruhango erya Kabare kwongera kuceberwa obwo kucondoza omu nshongeji kuri kugenda omu misho. Owabiroho mukuru w'ekitongore ekyo kucondoza omumahe retired General David Sejjusa nagira ngo kwija kwa Minister w'eberagiro Norbert Mao okwesimba ahabwa speaker bwa Parliament eyo murundi gw'12 tukushemerire kwimwamisho. Kurabira ha mukuragwe ogwa ex Sejjusa nacoreka ngu Mao ayino bushagiki kurwa mu kigombe kiryo mu bwebembezi echa NRM kandi naretaho na no kuringaniza okwebyanga. Mao naenda kwesimba ahari speaker wa Parliament oruho bwa hati Anita Anet Among owahereze kuhinguzibwa abebembezi ab'ekigombe kya NRM okwesimbaho enchere ndijo ahabwa speaker bwa Parliament. Abandi abarukuhayanira entebeji barumu Pasisi Namuganza, Lydia Wanyoto, Arionioke Odria hamwe na Florence Asimwe Akiki. Sejjusa nagira ngo kwesimba okwa Mao kushemerire kwakirwa arukucoreka ngu aka nuko karuru akebyafayo akabanya Uganda barukwenda kureba omyaka erukwijomisho. Kano Arani Kitanda chairperson w'ekigombe ekyo kugita hamwe za sako omu Uganda nasima abantu abo mucyange kya Ankole ahabwo kwebembera omuranga ogwo kutungura za sako omu Uganda. Kwabire nagambira mu rukiko rwabona orwa buri mwaka ahabwa rushere sako orwo murundi ogwa Bernena omuri Kiruhura district. Kitanda agizirengwe kitongore kibasa kwija kukwata omwanya gwo kubanza omu mahanga go mu kizinga kya Africa omu myaka 10 omu misho abantu baguma nibakoresa gye za sako. Kano kitanda nagira ngu za sako zihwerire abantu bingi okwebisaho hamwe na nokutungura entasiya y'amaka gabo. Hona nabwo asimere rushere sako ahabwo kukura kuruga haru ba memba 30 abu yabire yine omu mwaka gw'2021
okuhika ahari bamemba barikurenga emitwaro 3 abo Sakweji eine obwahati. Sakweji eine ebyobugiiga birikurenza shiringi obuhumbi 22. Board chairperson owa Rushere Sacco Reverend Father Zedi Melchiades Byabashija nagira ngu ebyobugiiga byabo byayongireho na pasenti eya 37 aharigana kandi esente ezibamemba barikubiika zayongireho pasenti eya 40 aharigana omwaka oguhwire ogw'2025. Chairperson w'akakiiko akarikureebuza emirimo ya Rushere Sacco ari Nitwe Tasian nashaba bamemba obutosha kuguma nibashashura looni omu bwire ahabw'okwenda kugumyaho Sacco yaabo. Ohurikiriza amakuru aho ntugagarukira musiibe kurungi.